Hristos se rađa, slavite! Besede oca Aleksandra Šmemana. Evo opet je sa nama taj divni praznik. Hteli su da ga unište, da ga iskorene iz ljudskog sećanja i srca, razobličavali su ga kao sujeverje, kao posljedicu eksploatacije i neznanja. Ali od tih pokušaja nije bilo ništa. Sve je ostalo na svom mestu ili tačnije, sve se na svetu neprimetano kreće, stremi ka toj usamljenoj pećini i njenoj slabašnoj svetlosti ka tom detetu, ka toj majci. Svet, kao i tada, živi svoj život, u njemu se i dalje proliva krv, kipte strasti, sukobljavaju se interesi različitih država, a najvažnijim i najaktuelnijim smatra se ono što se događa u prestonicama, o čemu pišu novine, o čemu se raspravlja u skupštinama, ono što se naziva senzacionalnim. Samo što su brojke još strašnije, još su veći strahovi i ratovi, razaranja i patnje. I kao i tada u svoj toj tutnjavi izgubljen je živi konkretni čovjek koji je uvijek žrtva, uvijek bedna trčica na talasima pobesnelog, prema njemu ravnodušnog okeana. Ali kada dođe Božić, kada se na nekoliko dana smiri životna bura i nastupi praznični predah, mi se po prirodi stvari pitamo u čemu je smisao tog praznika, zbog čega nam je on tako potreban, da i posle toliko vekova i upreko svim progonima nije zabranjen. Smatram da je razlog u tome što nam Božić pruža mogućnost drugačijeg odnosa prema životu, što nas podsjeća na jednu njegovu sasvim drugačiju dimenziju. Čemu se mi to radujemo na Božić? Rođenju deteta. Ispostavlja se da je taj događaj neuporedivo važniji i dublji od svega onoga što smo navikli da smatramo glavnim, tačnije od svega onoga što nas teraju da smatramo glavnim. Mi živimo u neverovatno odraslom, neverovatno ozbiljnom svetu, a Božić je početak religije koja nas poziva da ponovo postanemo deca, koja se i sama otkriva tako što se u svetu javlja bespomoćno dete bez krova nad glavom. A šta je drugo detinjstvo ako ne punoća radosti, otvorenost prema svemu na svetu, spremnost da se sve prihvati sa radošću i potpunim poverenjem? Mi smatramo da je vrhunac mudrosti i razumnosti kada čovjek ničem ne veruje na reč, kada u svemu podozreva prevaru, a život posmatra kao borbu za opstanak, jer tako nas uče, tako nas vaspitavaju. U hrišćanstvu se najviša životna mudrost sastoji u tome da pronađemo to dete, da mu se poklonimo i prinesemo na dar sve najdragocenije što imamo. Ti mudraci, ti učenjaci sa istoka su bili spoznali sve nauke, spoznali su jezik zvezda, da bi dugim putem ljudskog traganja došli do Vitlejemske pećine, gde su izneli
sva svoja bogatstva. Vidimo dakle da radost i sreća nisu u posjedovanju nego u davanju, nisu u vlasti nego u tome da sa ljubavlju prihvatimo vlast ovog deteta, nisu u tome da sve pokorimo sebi nego u tome da svima služimo. Ubeđuju nas da religija čini čoveka robom, učeći ga da se plaši zastrašujućeg Boga i da čini dobro iz straha od batine. U hrišćanstvu je međutim reč o Bogu koji se čoveku ne otkriva u sili nego u nemoći, ne u zastrašujućem obličju nebeskog gospodara, nego u obličju bespomoćnog deteta. I celi svet postaje svetao i divan, jer praznik rođenja Hristovog objavljuje nešto što ne zahteva nasilja, čemu nisu potrebni dokazi, nešto što je okrenuto našoj unutarnjoj slobodi. Ako hoćeš, primi, pokloni se, obraduj se, uđi u praznik. Ako nećeš, vrati se svojoj ovozemaljskoj mudrosti i njenoj prizemnoj, površnoj logici, njenim strahovima i podozrenjima. Ako hoćeš, pogledaj u nebo, ugledaj večnu zvezdu koja čoveka poziva uvis. Ako nećeš, gledaj u zemlju i misli samo o zemaljskom. Ali sama neiskorenjivost Božića svedoči da se čovek ne može zadovoljiti samo zemljom, da se ne može zadovoljiti pukom odraslošću, živeti samo zarad razumnog zadovoljenja svojih potreba. U njemu nikad ne umire dete. Sa svojom nepodeljenom verom u tajanstvenu dubinu života, u to da na kraju svega kao obećanje, kao cilj, kao putovodeća zvezda blista praznik. I evo taj praznik je opet sa nama. U svetu je zima i stud, noći su tako dugi, a dani tako kratki. Ali ljudi su uvek znali, kad hladnoća i noć dostignu krajnju granicu i sve na zemlji kao da se zaledi, počinje najpre neprimetno narastanje svetlosti, bliženje radosti. U svetu je, kao i uvek, mračno i hladno, okružuje nas, kao i obično zimska studen zla, stradanja, smrti. Ali u toj studeni i u toj tami ne umire vera. U svet se uvek vraća praznik i u prazniku iznova dolazi Bog. Ma koliko ga mi izneveravali, ma koliko ga zaboravljali u svojoj ljudskoj gordosti, on ostaje veran i javlja nam istu onu veliku radost. Samo da je začujemo usred svakodnevne taštine, samo da ne izdamo do kraja svoje detinjstvo. Tada sve postaje moguće i u svemu počinje da sija radost Božića, besmrtna i neuništiva. Hristos se rađa, slavite! Besede oca Aleksandra Šmemana.